고양이를 저에게 밟지 않겠습니까? 뭐라나 뜻하거든요. 어떤 골동품 가게 주인이 구멍 가게 앞을 지나가고 있었어요. Нэгэн эртний дэлгүүрийн бүлгийн урдуур өнгөрч явж байлаа. 그때 새끼 고양이 한 마리가 가게 안에서 그릇에 담긴 우유를 먹고 있었어요. Тэр үед нэгэн муурын цуцаг дэлгүүр дотор 5번 속 오준다. 그런데 갑자기 그 그릇이 눈에 띄었어요. 기대기는 тэр таваг нүдэнд өртөө. 그것은 요새 쓰는 그릇이 아니었어요. тэр은 сүүлийн үед хэрэглэдэг таваг биш байлаа. 아주 오래된 골동품인 것 같았어요. маш удсан өсний идлэл юм шиг байлаа. 그릇에는 어떤 독특한 무늬가 새겨져 있었어요. 다운데 ямар нэгэн онцгой 해 새겼을 байлаа. 골동품 가게 주인은 그 그릇이 몹시 가지고 싶었어요. эртний эдлийн дэлгүүрийн нэгэн тэр тавгийг авахыг үнэхээр хүсэж байлаа. 그래서 구멍 가게 주인에게 고양이를 달라고 말했어요. Тиймээс мөрлийн эзэнт морийг дараач гэж хэллээ. 고양이가 무척 귀여워요. 머리고 꼴등이나. 제가 그리고 싶은데 밟지 않겠어요? 위 뒤지는 벤가 나거든. 그러면 3만 원만 내십시오. 이걸 고치는 건 그리고 골동품 가게 주인은 돈을 낸 뒤 그렇게 말했어요. 네 클리엔트 도리에서 몽골에 따라 이미지기에 밥을 주는데 필요하니까 이 그릇도 저에게 주십시오. 또 그 필요할 болохоор 이 밥이 직선하는 거지. 그 말을 들은 고양이 주인은 빙글에 미소를 지으며 말했어요. 태로기 선수몰 해있던 얄떡거 있는 집에 이미지기에 그건 좀 곤란한데요. 진짜 한 도구들도 나는 이 그릇 덕분에 일주일에 고양이를 12마리나 팔았거든요. 빈 덕이 맞자 너다하는 아로 허이로 노래 그다르듯 받고요.